ay makinaman tayo live ni Police Captain Melvin Soriano, ti Hepe ti Philippine National Police ti Ili ti Curimaw. Mainay pa lang ti pasama ka vehicular traffic incident ka nakatayan ti motorcycle rider bombo dyan hindi kita pasamag dito iti barangay Torre iti Curimaw Ilocos Norte ang involved diti Yamaha Sniper ngayon turong ti agnagan ti Riniel kagtawin ti 20 talo nga diti ket residente ti barangay Labuta Baduk Ilocos Norte nga diti ket dead on the spot bombo jenis kapo pelang kaditi pasamak or impact iti panaka disgrasya na iti lang tingat rabi iun iti parbangon. So kadi ko tawag ni Police Captain na Soriano, sir. Muna amin ibang pangaldaw mo live kati memora Julaw ka Police Captain Soriano, sir. Ayun sir na ibagnit nga malimno ka namin kada iti nayat nga tintingi iti kalatak nga programa yun, sir. Yes, sir. Sir, anong di kitili mo rin investigasyon tayo? May nagkakiti niya pasama ka fatal vehicular accident apo happen establisar tayo sir naggapuan deti victim tayo, sir? Ayun sir, di parbangon dahil may nakahundaklik nga ng ibaga nga da aksidente jay barangay Torre. At based the investigation niya po ni Mr. Dave J. Biktima kit agpabagatan in a fast moving manner awan helmet na sir ket na miscalculate na DJ sharp curve DJ barangay Torre sir nagminor nga naladawin sir ta na i-tapi jay motor na injay concrete fences sir tapos timama jay ulo na jay ikin iti poste sir nga isuti tuon ken gapo na sir nga nakatayan na insigida dead on the spot according ken Dr. T. Curimaw sir Arichu. So kinasaw sir Jake mas kinapaspas na hanan na kontrol jay mobility kurbaan nangin na kitong damit pati pa naka disgrasya na sir ni establisar tayo sir nung nagturungan dito motorcycle rider sir before nga madisgrasya. Basically, dito pa nag-imbestiga kami, sir. At ano timawag kingwa na ijebado. Nga, dito ticket ni Mr. Kenshin na taga Bimbanga, ito iliti Curimaw, sir. Nagiinom ga ito Sewell Boulevard, sir. Ijay sikat nga pag papasyaran ito iliti Curimaw. Then, nagsinada ano, idi mga alas 12, iti ating gabi, sir. Kit imbaga ka na ni Mr. Kenshin niya agan ang nagkakit na pudot iti kalsada wala na kami sir. Yung kaskas ni Petrata sir, hindi napasama. Sir, based sa investigasyon nyo, so kahit nasawan at dead influence din sanger kan awan pa iti protective gear wala helmet apo hepe sir. Well sir, awan helmet na sir, nakainom ken DJ permit pataray naman nila unay sir. Iti hindi po na DJ Dito nakapasama ka na sir, bibilang ka di nga prone accident area apo hepe? Bayan iti panag OIC kundi sir ket ada dua nga incident temi nga lamit iti blatter min sir nga ada napasama ka disgrasya jay. Kami DJ sir nga area iti barangay Torre sir ket sharp curve DJ sir no hamong kabisado ket medyo ma-overshoot ka talaga sir no napataray ka sir.